Buyursa sizlerden kreditinizlerdi, jol bolsam karızınızları cevap verin. Çok degende bir aylık kreditinizlerdi cevap vergen kolumdan gelet. Jol bolsam süйлöştürüp bardığınızlar menden muhtaç, çınığı muhtaç adamdın bir yıllık kreditim borç bir cevap verebiz. Mojakta TikTok'ta жүрген dostlarım alacak. Eğer beğenizler Instagram'a girip kattalыңыздар ошол жактан акчаларды, кредиттерди ойнотобуз. Бул жактан эфирде отурсам келип ал эле бул эле деп жазбаңыздар. О, анаке TikTok'тун президенти келип атат. Кандайсыз, жакшысызбы? Келиңиз. Bir sumka gerek de. Кимге? Legenda Miss Rosa. О, мына жерден көрүңүзчү. Mınavı. Жалаң кызылдарды алып бересизби? Охо. Mınavı. 3-4 yıl kız varken de. О, үйдөдөгүлөрчү, жалтырагандар. Kaltıraman da. Ооба. Hazır toy sezon başladı. Кызылдары керекпи, а? 500 takanla mı yakşı koyayım lan. Komentariya жазгыла кайсынысын берейин. Мынау көчөгө блатовать эткенге. Муну тойго болобу, тойго? Жилике десеңиз. Да, жилике. Мен сени ойлоп атам шөлдөрө. Мисс Розага сумка тандап атабыз.